clear tu le ngai thatu song song te chipai le vekule October ni som panni sang ni som ni panga ania tutuma po hian US le China boina mai ba ka khovel chanchin thar then khatte kan ngai tho ve le thung don ani Taliban le Pakistan anin beina sa zel Qatar le Saudi ten ban an thar nizan in rinizana khan Pakistan le Afghanistan in rina Duran line an tia Taliban tele Pakistan sipai ten sa takin anin kapa Pakistan sipai som panni an thia Taliban lama panga an thi ve bok ni in soyani atira chuan in kana te naw de wathling phota annuwa lai pui teng mangin anin sai zui ta ni Taliban lam hian Pakistan sipai som panni an tha ba ka sipai then khat in pe te chu an man zuya Pakistan sipai pos nge mozat an ti chet ba ka an lak sak boka an teng le lai pui ba ka ral thuam then khat an chu sak bok Afghan lam hian in ka hayan puang ngala tuna tak chuan in ka na omri lo Pakistan lam hian alet le chuan a don khopalom an tia Taliban lam hian in siam rem lok an du ani mai thei in ka hai pa ngai ang chu ani lo mela Qatar le Saudi Arabia ti chuan in do to lo turin an nge na ban an pharani helai Duran line hi kan elo siang deuh hian ni vea Afghan lam hian an pom thei lo report chen khatin an tarlan dan chuan Taliban hian hetenga Pakistan an beilet ngei ngei theina tura chuan lam hian dabrenga ni kwa jana Pakistanin thlona manga a beikha an lom hle jok nin an soi indona phena hian pon lam mi in rol anom du emema anni panni in beina phena po hian anom mai theya omlo mai thei boka anin be tak tak chuan sumle China ramin US bekang thar chua alei sak lo wangin American bekang ching tu an mangang hle US bekang ching tu te bekang kumin sangni somni panga an thar chua mek chu kumdanga leitam berchin China chuan kumdanga ti dananga alei du zat a haulok thin chu kumin hian pakhat ma a haulok tak lo wangin bekang thar chuak tam ho an mangang hle China hian US nen anin sum don ton na rare earth ang ani ta deuh ber mai China hi rare earth lai chuak tam berania wangin America shemna ta na mang thina tuna hian US bekang thar chu ali sak du lo chu rare earth thar ani thu Chinese President Xi Jinping chuan elsen takina soi US President Donald Trump chuan bekang hral chungchanga hian Chinese President Xi Jinping chu tun thatop lama Asia Pacific Economic Cooperation Summit South Korea nei tura soi pui atumani kanram bekang ching tu te thar chua China ramin leisak atum lo wangin an mang angin seuman ti hlea China chu bekang an leidu lo chungchang soi pui tur hian mai chan nge ya soi pui angai Donald Trump hian social media truth social a atar chuakin bekang chungchang hi ka soi pui tur lian ber aniang atiani bekang hi wesian athlai thar chua zinga poimo tak le khovel ramdang hna cholam chi thlai a thal chua tam berani bekang atang hian kumtin dollar billion somruk thingtlang bekang ching tu te thal chuana atling pha kani America ram bekang thar mai ba ka khovel puma bekang thar za somruk le pakhat nei tu hi leitu hi China nia wangin China lei thin zat leitu turzon mu chu awl sam lo khopang China hian kumin hian US bekang thar hi pakhat ma ala leilowa leitumin a haulok bok hek lo tuna bekang an vuak to zat pon ni kumlama an hral chua zat man ain dollar billion som pani point paruk line aniam riani China hian Donald Trump tarif rate ti san chen le khamom tak chana atan America bekang thar chua leisak du lo chu chana pakhat ninge ya rinani Beijing hian Washington ti thin danang bokin bekang senghun alo thlen mek lai hian aron ti ve ta chatani China chip siam US ramin ali sak du lawang deuh kha aron thlang ve thungani eti looting chuan Bloomberg nena asoi China hian thamasa September chung ringot po khan Argentina rama tangin bekang million ni ale nge nge nikum sang ni somni pali khan China hian bekang hi US atangin metric ton million somni pasari alalu tani bekang hi US a khuan September tha atangin an seng thin bok US in China laka tarif zaza apuang leta India tan film kuratul US President Donald Trump chuan China laka zaza tarif apuang leta thor mai India ram tan film kur le atul ti GTRI Global Trade Research Institute te chuan soin
US ram nena in sum don ton ai chuan India ram thil siam chuate ram chunga hral that atul thua soi GTRI report hian India chu US laka film khur chikema film khur turin thu aron ngal bok US President Donald Trump chuan nimin US President Donald Trump chuan zirtom ni khan China ram thil siam chua US a hral tura lak lu atangin chia thar za lak ani tur thua puanga amalama lom to sa nen tarif za somthum ani toang November ni kha sangni somni panga atanga man turaniang hetiang ani awang hian India ram po US laka film khur hle turin GTRI chuan thu aron ngalani kumsangni sompreta Donald Trump president ni masaklaya US le China sumdon din mun chia aya na sazo karon thleng chota ni China hian US nena rare earth hral chu akonga khautaka khapna thu a chu awangani soito thinangin China hi khovela rare earth hi lai chuak tamber ani maiba ka US ye leitu lian ber ania rare earth hi US defense clean energy technology sector tamtaka manani US yan tarif le thil dang chungchang a thuthar anei thina wangin India ram tan film khurangai China laka an thuthar hi film khurna le ral kheldara India hian angai turani GTRI report chuan atiani India le US hi sumdona chungchanga anin bemeka intluklang ti chungchang hi India ram tan chuan US nen indorna hi morbok rilo hi atul ti he report hian asoi GTRI report hian asoi zel dan chuan US thutiam thak zengjung thin laka in ai chuan New Delhi hian critical technology minerals a hian mania in hat theitura tan alak ngalwat angai thua soibok heram hi din na pa ngai zolbing nei lawa ding hetse khothlang ramte bricks ramte hi bechelo se ti thute he report hian asoi China ramin rare earth US ramtana akwa kerta ka wanghian electric vehicles wind turbines semiconductor part te chu aman to ngal tura ngai ani GTRI report hian asoi zel dan chuan China ramin rare earth athunun lutuk do turin Washington hian atri swairam te thlop tura asom thluk thei chuan hinga kan soitak man hi ala tobel cha theiani US hian atrian ram Australia Vietnam Canada atangin rare earth hi mu abei seang hetilai hian China chuan khothlang ram nilo ramdang tenen tho ho dan kong azong ve thung bok US hi China siam textile footwear white good solar panela nasataka in ngat ania wangin China hian heng thil a chia tipungin Washington hi beilet ve ngal chat theibok Donald Trump China chunga za tarif apuan thar hi man ani huna chuan America rama thil mana sang chho hle dona Donald Trump sarkar noya thil man sang poisa lut na tlan niam chu thunun a boi thak kopang China laka president khau hian America ram mi pui chak khai leitu tetan har satna athen mai ba ka ram chung sumdin mun hong theiani US industry tan China ram rare earth poimo ziale alova theilo tuk an mi to awangin China ram hi US ai chuan anloin puwa cha thazok lea Washington hian du than tur dang anei lo Beijing laka duap mai amaba kani GTRI report chuan atiani country tangin US chuan China laka za tarif apuan nu in sang lutuk tak mai za somthuma a chhota dor maya hei hian US a ngei po ngong nei ngalin stock market po tlan hiam ngal ni in soyani China hian rare earth minerals chungchanga aloin du khum deuh ngat maya achan tam tak zinga China president pupinga ngeng chun deuh taka putaman tongkam alo che to na chu atel nge melani ama in Trump hian China hian he minerals wang tak min penge nge turani top mai China ki ka du huna ka thi chevek thei ti in incredible kat anei thu alo soi to hetiang ne wang hian khovela economy lian ber panni anin ngur hian ngong ani na sa US point ambekang le saktu China atilungoi lova a customer lian ber China hena bekang asal thei to lo US a bekang ching tu te po an boi pha le ani tin China po hi US a thil thon lut tamania shalna na mahar sanna to ngei don Chinese commerce industry chuan thu chua siamin du duwa khosak mani thuwa thil ti ching ti in an lungoi lo thu an tar langa Trump le Xi Jinping te hi in homai turan nia hemi chungchang a hian Trump chuan omzia po anei che to lo chu ma se ka kal thowang
kanin munge yang tiero soi thei anilo atiani hetia China ma US le India in kar boruak thalo tak chu siam that lanilo ma se law of demand an soyangin demand awangin Chinese product aya India product chu US lama shal atam theidona India hian anhok pui pha hle theidon ti chu mithiam terin dan ani India hian nau panglom toys textiles le thildang te tam tham takin athon lu arinoma sangni somni pali ni nga a US a thon lu zong zong po dollar billion som rial le paruk vel loyani Chinese product a tarif asan le si chuan za som nga tarif India tan chance thalutuk ani nge yang le kan sia thewangin US a India burathon lu tamzo ka tarif somni pangalak mek ni in August ni somni le pasari atang khan tarif hi za somni le panga ti san bel chu man tran anita US Sarkara Department of Homeland Security chuan thoatan ni kalta khan he tarif lak bel za somni le panga an lak dan tur kim chang draft notification ati chuak to bokani August ni somni le pasari Eastern Daylight sana adar som panni le minik khat AMMO anulama bungrada khomna tanga India bungruwa lak chua te po he extra tarif za somni panga hi man ngal ani tur thuan puang bokani he extra tarif 25% bituk ani nuwa USA India bungrathon lu to dorala supply lo warehouse ala da khom te po huam awam tel don tinani USA India thil thon lu lalu tu company te chuan India thil an lak luwa double tarif an pek angai to wangin an team taloma ama angin an lalut tam ngam tari lova hei wang hian India in thil thon chuana lama harsatna atok mek tani he tarif tharin angmong ber te chu kai kuang te chi te puan than lam thil te lungnu le tlereu lam chi carpet furniture le thomna lam te ania bungrua zong zonga he extra tarif hi lak anilo Global Trade Research Initiative in Tarlan danim India thil thon chua dollar billion somruk point pani hu vel chu angmong tura chu tani GTRI na tarlan chunjom dan chuan Indian USA thil thon lu zong zong atanga chu ta za somruk le paruk vel chu tarif thar za som nga hian angmong dona India thil thon lu zong zong atanga chu ta za som thum vel chu tarif free alani thowa za pali vela chuan 25% tarif lak me kania adanglam lowang achunga kan soi tarif ti san belin anghong tura te khian India in USA thil thon chua zat za somli le bathum velin ataniam tura chu tania mitam takin an na an chan mek boka an la chan zel po rinom achunga kan soi India in USA athon lu tam te khi US chuan China Vietnam Mexico Bangladesh Turkey Pakistan Nepal Kenya le Guatemala atang tein alak lu tam sot rinania alo na tel tu tur langsaran ni he double tarif hian Indian economy thanna za pakhat velin ati niam phathei tura chu tani bok India hi chapo veng reng tak indu tok ve tak mai ania chama khongai na di lemo adu dana om lam chu alang ri lova he boina sut kian dan tur kong dang dapin PM Modi po abuai viawani India rama sarkar thlop thil thon chuak tu pol in zom khom lian ber Federation of India Export Organization an CEO Ajay Sahai chuan India sarkarin atulanga min pui ain tiama economic package chanpuina scheme tepo atel mai thei sarkar chuan report bot sai turin min tia report kan thelu tanga scheme an duang don ani atiani Ajay Sahai hian Finance Minister Nirmala Sitharaman po mutoin Finance Minister chuan thei topa India thil thon chuak tu te chu an thlop tur thu lo silani in kung kai chelo ma se ral thuamna ma po US wang thawin India na kut chuak ngei air defense system changkang ber anei pha dan hi han soi hlekila kumsang kha zakwa som ko tanga sang ni inkara khan Pakistan nuclear bomb test le Kargil in dona te aoma China alom verun boknen India chuan missile laka in ven na amamo zia ria Israel le US in an siam dun RO2 air defense system chu ai thle leitumin rotna te po siam ani man ma se US ron inrolin missile technology control regime chu aron chuan lama Israel chu India hne na RO2 leitir lo turin kumsang ni panni a ashil tani hei hian India atin hual lo in todel atul zia ashiat pha har sana sutkian dan kong dang adapta India ma nge missile le air defense system siam lama tan han an han la nasa zual tak tak ta
ballistic missile defense program chu nasale zwalin akal pui ta ni phase 1 phase 2 le phase 3 awma BMD phase 1 le 2 hi chu zo ani to a phase 3 hi mission Sudarshan Chakrati in kalpui le turani thu PM Modi chuan Kumin Independence Day a apuang ani kha Hemison kaltang hian AI manga thunzom air defense system changkang le zual kumsang ni somthum le panga nei bel man tumani heng hi kanan soina chan chu India khan aro tu kha olsam takin Israel tangin lo leita se India khan aram chung nge ya air defense system siam ve tumna ani nep deu nge yang US in le aphal lo na khan India chu in total turin anor kaltani hetiang bok hi tuna Trump tarifa po hian ani ve thei lo thei lovin he harsan na sut kian dan hi India chuan adap angai ta hei hian US a in khat lutuk lova sumdon dan te India in amu chu pha thei Indian economy tan nakina thazok tur Indian azir chu ana hun po ani hlau thei bok atir lama ero ol sam don lova do theina le ru man na tha atul tak zetani August ni somni le pakua khan US Court of Appeals chuan tarif chungchanga Trump che dan chu athu nei na pia lamani ti in thutluk na asiama hei hian khovel ram sang sang te be se na asiam sakve mek Trump hian International Emergency Economic Power Act 1977 tlo chanin US ram sang sang murathon lu a tarif hi bituka hedan hen US President chu National Emergency line US sumdo na le foreign policy a te thu nei na sang taka pia mase hedana hian tarif ti emo atluk pui thumal in zia komlo hei hian mi thiam tam tangai tu na po ti buaya in hnial na po tam hle Court of Appeals hian traman tarif abituk tamzok te chu IEEPA in huam lova dan bo chiat na ni atiani tarif bitu hi president thu nei na pum hlum ni lovin congress na soi ho nuwa pompui masak chi ani zok thuan puang ani mase he thutlu na hian tarif bituk to te chu an cancel chuang lova Kumin October ni som pali thleng chu akal ngai na kal thawang Trump le pol te chu US Supreme Court a he thutlu na appeal turin October ni som pali thleng hun pe kan ni US Supreme Court a Trump hian thiam lo changta se tarif atanga US sumlak lu te appeal vek do nem ti te po zo na theani ma se tur chu US Supreme Court hian Trump hi an thlop jok mai thei tho achan chu he US courts sang bera justice pakwa zinga paruk te chu Republican president te ruatan ni heng justice paruk zinga pathum hi ama traman president ani masak tuma aruat te an nge ani Bloomberg in report danin kumin March la US in Chinese bungrua khu khirna strict zok Alex Chokhan Xi Jinping chuan India president Draupadi Murmu ne na lekha thona he thu thona hian US che chodan laka film khur tura in shil na tile India le China chu an tho du na tru thu te a in ziak PM Modi thena he thu hi thon chon ani ta ni PM Modi chu aphur ngal vut chuang lova film khur takin muang chang ena chea kumin chu na thilom dan in azir talo Trump tarif wang le operation sindur ti top tua trama in chal chu ai lo ema wang te in India chuan China lam film khur takin awon ta dewani PM Modi pon kumsari nuwa avoi khatnan SCO summit chimin Tianjin a thlenga Xi Jinping nen po anin bia rampani te hian US che dana wangin in puiton antum chhoni berina lang Tianjin China a kumin SCO summit omto zonga lian le pui berani ramsom ni chuang shroi tu te baka khovel pol lian tak som shroi tu te antela chanchin bumi po sang thum vel an fuan kho mani AI manga thuam humanoid robots le robot changkang chirang mangin he khom pui chim tu te chu an lo muwa kani heng zong hi Trump tarif chan let na pakhat nia ngai thei ani bok US chu idu duwa ti koi thei kan ni big lo kan thiam thil mangin du thlan tur dang kan nei ve thei ti an mu tira mi thiam tam tak pon an nga ya he samita hian US chu an India Pakistan le China thu soile chezia te chu lo chik big hle tura ngai ani mi then kha chu India hian lulul chu lovin US do zonga kho salovin US bungrua India lo lu ta tarif ti hniam ma save se antia hetia lo nei tu tele kun hathok tu te hum hal du wanga achetna awang hian India ma ason pha anring nem lo India hian US ne na thlathum thlali vel tarif suspend lock deal se chumi hun chunga tan chum hun chung chuan ache dan tur lo roman se ti te po anoma
history kan thlir chuan US do tu te hian englok na tewal ma antel ngai lem lo ni ten an soi le zel bok rotna le ngai dan dang dang po tam viong mai ma se kan soi ta kang khian US semna sekna wangin ral thuama inden ma ason pha lawa hei hi economy lama po om thei tho tura ngai ani atir lama ero har sa ve viau don ti phadrual ani lo he Stacy India in buai lutuk lawa paltlang theya US ni lo du thlan tur dang ani fu chuan mason na remchang tak ani ve hlau thei tho tlatani chu India hian atum ber ani mek bokani